Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri mu gitabo cy'Itanguriro igice 12 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Ndabazaniye ijambo rivuga ngo siga byose ukurikire Yesu. Siga byose ukurikire Yesu. Dusenga Imana. Data nyakubahwa Kristo, ndagushimiye urera uri isumba byose, Mana waremye ijuru n'isi. Ndagushimiye ukuntu wongeye kandi kungira neza ukampa uyu mwanya wo kuza imbere y'ubwoko bwawe. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwinginze Data wa twese, Mana waremye ijuru n'isi, undungikire umwuka wera Mwami Yesu, ntaba ari njye mvuga ahubwo ari wavuga. Mwiza y'umwami wacu Yesu Kristo, ndasengeye imitima y'aba bantu Mwami. Ndakwinginze Data wa twese yoroshe kugira ngo ijambo ryawe Mwami Yesu ryinjiye muri bo. Ni mwiza y'umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Reka dusome ijambo ry'Imana. Uhoraho abarira Aburamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa. N'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Nuko Aburamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye. Loti ajana nawe. Aburamu yaramaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Yesu nashimwe cyane. Rino jambo ry'Imana riko yatubwira ukuntu Imana yo mu ijuru yatoranije Aburamu. Yaramutoranije, Imana yamutoranya imukura mu miryango yabo, imukura mu biwabo, imukura mu bigirwamana by'iwabo, imukura mbese mu byaha yararimo. Hari ahantu Aburamu yarari mu byaha, hariya nawe uri mwene data. Hari ahantu Aburamu yarari, ntabwo yarazi umuco, ntabwo yarazi Imana, yarazi ibigirwamana by'iwabo gusa. Biriya banura imvura iguye, biriya banika akazuba kagize iki kavuye. Rero Aburamu ntabwo yarazi Imana yamuremye, ariko Imana yo mu ijuru iramutoranya, iramutegeka ibyo akwiye gukora, iramubwira ko akwiye kuva hehe? Kuva mu miryango y'iwabo, kuva mu bigirwamana by'iwabo, kuva mu byo yarimwo, kuva mu bya bitandukanye yarimwo, kuvamwo, hanyuma akagenda aho Imana yashaka ko agenda. Haleluya. Aburamu yarabikoze, ariko ikintu yakoze, yaciye afata Loti barajana. Mwene data, ubwo nta bintu wewe wikurikije mw'urugendo, nta bintu wowe wikurikije, uriyizi wari ukwiye gusiga ibyo wikurikije. Nta muntu agenda mu ijuru yikoreye imizigo ku mutwe. Ibyaha bitandukanye, ubusambanyi, ubushakanyi, ubujura, ubwibone, ibyo byose ni imizigo, ni imitwaro umuntu aba yikoreye. Mwene data, ibyo bintu byose ntabwo ushobora kubijana mu ijuru. Yesu natugiye neza. Wafashe umwanzuro wo gukurikira Yesu, ukwiye kumenya ko na kakandi wibagiye, kakandi nawe uzi, kakandi umva, kakandi ariko wisake, kakandi ukajugunye. Yesu nashimwe cyane. Kakandi ukajugunye, urakazi rwose, wewe urakazi n'umutima wawe, murakazi. Kakandi ukora, twatundi ukwera mu cyumba, twatundi ukwera mu madushe, twatundi mbese ukwera mu kazi ukoramwo, twatundi bwa bujura. Imana ishaka kubita ukurikira Imana, atakintu na kimwe wikurikije.
Yesu nashimwe cyane. Imana itugire neza. Abakristo b'iki gihe bakurikira Yesu Kristo bafite n'ibindi bikoreye, bafite uburozi, kwirirwa mu bapfumu, ubushakanyi, ugwangano, kuvuga nabi bagenzi babo, ibyo byose bakabyikurikiza. Mwene data, nta muntu ameze uko azigera abona ubwami bw'Imana. Umuntu wese azi ico yagize ikiyikurikije, uwo muntu akwiye kumenya ko atabwami bw'Imana agize iki afite. We uriyizi ibyo uvuga, uko ugenda, mbese uko utekereza, byose wowe uriyizi. Mwene data, hinduka. Uko utumvira ni bibi, uko utumvira ni bibi. Aburahamu yarumviye kabisa, aragenda, yaragiye. Imana yaramubwiye agenda aho izamwereka. By'ukuri ntiyavuze ati mbese nzaja hehe. Oya, yaragiye. Yasize bimwe Imana yamubwira. Yasize imiryango ye, yasize abiwabo biwe, yasize ibigirwamana by'iwabo, yasize bya bindi byaha yarimwo byose arabisiga, aragenda. Mwene data, ni wisake, isake mu mutima wawe, isake, ni wiyumvire, tekereza, mbe nta cyaho ugifite. Niwe sanga ugifite, ugite, kubera ko kena abo ngabo batihanye neza, nta juru bafite. Ukwambara ubusa, mwene data, reka ndakubwire wowe wa mukobwa n'umumama, ubwo busa wambara buri urazi ibyo urimo urakora. Urimo urakurura abasore n'abapapa, urimo urabakururira mu muriro. Ariko reka ndakwibutse ko nawe ntago uzasigara. Abo bose urimo urakurura, ubakuruza ubwo bumini, ubakuruza ubwo bubuno bugize babutekeye, ubakuruza ubwo bupataro, ubakuruza ubwo bubanu, ubakuruza iki, ubakuruza amabere agaragara mudashaka kwambara, ubakuruza ibyumva. Ndababwiza ukuri, uko mubakurura mubajana ikuzimu, ni nako namwe muzajana nabo. Kuko nta kuntu worimbura abantu ngo nawe usigare. Muri ko murarimbura abantu b'Imana. Habuze iki? Ni kubera iki mudashaka kwambara neza? Birateye isoni kubona umumama n'umukobwa bambara bagasigaza ibintu zenye ibice by'amabere, bino bice bikagaragara. Ubu uri kurereka nde? Birateye isoni kubona umumama n'umukobwa ngo n'abakristo bambara imyenda babanye, ugasanga n'amakareso ari mwaragaragara. Muri ko murereka nde? Muri ko muragiki, muri ko mukura abasore, abapapa, mubajana mwirimbukiro, mubateza ubushakanyi, mubateza kubiyumviraho, mubateza kubarota, kubera ibyo bintu mugize iki mubereka. Ese mwakwambaye neza? Umukristo nyamukristo akwiye kwambara neza, akikwiza. Izo ntege zanyu mugenda mwerekana, mukwaha kwanyu mukagenda mwerekana. Ese mwakwambaye neza? Mbe imyenda ibakwiye yarabuze. Imyenda ibakwiye mwarayibuze. By'ukuri mukwiye kwisubiraho, mukwiye kumenya ko muri abakristo, mukambara mukikwiza, mukareka kwambara ubusa. Birateye isoni ukuntu usanga umumama cyangwa umukobwa yambaye ijipo hano imbere, igitsina kikagenda kikagaragara neza uko aremwe akagaragara. Ariko mwene data, buriya nta soni ufite. Mwari mukwiye guhinduka bicitwa uyu munsi. Mwari mukwiye kugira iki? Guhinduka, musige byose, mukurikire Yesu. Ubwo bwibone, iyo minwa yanyu mwasize n'ingo imwakataguye, ibyo bintu by'ibintu by'ibinyamahanga ngo nibimeshi mushaka ku mitwe, ibyo byose n'ibinyamahanga musige byose, mukurikire Yesu. Buri muntu akwiye kwireba, mwene data, ubwo nta bintu gifite. Nta bintu gifitewe, nta bintu kigenderamo. Bwa bujura bwe warabutaye, kwirirwa mu bapfumu warabitaye, kwirirwa muri za family planning warabitaye, gukoresha amapridance za condom mwarabitaye, gusesa intanga hasi mwarabitaye, gukura mwinda mwarabitaye. Bene data, ni muhinduke bicitwa uyu munsi, muhinduke. Umwami Yesu araje, Yesu Kristo araje. Umuntu wese adashaka guhinduka arafite ikibazo. Ni muhinduke, murindiriye ikise,
ko mudashaka guhinduka mwebwe murindiriye iki? Murindiriye ikiboko c'Imana, murindiriye inkoni y'Imana, murindiriye inkoni y'Imana ko mudashaka guhinduka. Kubera iki mudashaka guhinduka? Mubiterwa n'iki ko muhanurwa buri munsi mukanga kumva? Yesu nabagire neza. Birababaje kuguma uja mu rushengero buri ku cyumweru, buri kwa gatandatu, nguri mu masengesho, nguri umuririmbyi, nguri umudiyakoni, ariko guhinduka byaranze. Ni kubera iki musenga ntimuhinduke? Mwene data, wovuga ubutumwa ufite icyaha muri wowe cyo gusesa intanga hasi, cyo kwisambanya, wa mukobwa we muririmbyi we, mwebwe muri ko muravuga ubutumwa ngo muri ko maririmba, muri ko muradiyakona, mufite ibyaha, mwari mukwiye kubanza gushira hasi iyo mirimo y'Imana muri ko murakora, mukabanza mugakizwa neza kabisa. Naho ubundi muragwe muri ko murakorera iki? Muri ko murakorera ubusa. Ndashimiye umuntu wese ari burangize ino video. Buno butumwa bwiza, ubu n'ubutumwa bwiza, ntago buri ko burakubembereza, nta na kimwe buri ko buragusaba, nta rushwa buri ko buragusaba. Imana yo mwijuru nta ruswa rimwe iragusaba kugira ngo ikubabarire. Amaraso ya Yesu Kristo umva arahari kugira ngo akoze. Rero wewe ni wihane ukuruguture matwi yawe, wumve icyo Imana ibirimwe yavugana nawe inyuze mu ijambo. Yesu Kristo araje by'ukuri. Niyaza asanga wambara ubusa, niyaza asanga utendeka abasore ugatendeka abakobwa, reka ndababwire, ugatendeka abagabo ugatendeka abagore, umugore umwe yarakunaniye, mbese umugore umwe yarakunaniye, ushaka abagore babiri batatu utendeka. Ese ibyo bitsina ibyo bitsina kabisa, umugore wa mugabo we ntagutosheje, ntagutosheje koko. Ubu nyine uva ngaho ngo ugiye gushaka ibitsina hanze, ariko yemwe mwakwihanye ubwo busambanyi mukabureka. Ubwo busambanyi ni mubute, mureke kubwizingiramwo. Abagore abagabo bakagenda kuryamana n'abandi ari hanze, abagabo bagata abagore bakaja kuryamana n'abandi bagore ari hanze. Ese mwebwe muve mukajahe? Kubera iki mwafashe iyo nzira mbi? Muve mwiyo nzira mbi murimwo. Iyo nzira ntago ari nziza, izabarimbura. Umwami Yesu nabagiye neza. Dusenge Imana. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye mwami w'abami kubw'ubutumwa bwiza. Ndakwinginze data twese, umwuka wera mwami Yesu abuherekeze kugira ngo mwami bugende mwami Yesu buhindura ubwoko bwawe. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Umwami Yesu nabagiye neza.